anar mala ken yam kana zala kone lian karwa ni gwasame mi jira ma jidit Nuer TV goro je no jendere je nywa kana se ko kien ka de subscribe to kon kalar mu ko dan tike je gwasame te ka jo mishala no Peter Lambot okay batur da be nywa ya kel Peter Lambot wa te ke mi to ka jere which ka juba Peter Lambot kwar kel mubum ka kuma kirma yadit so chana na me chana jenin kel ka jo shalat gwasame wa Peter Lambot wa tiang jen shaja kaf national security re wike juba na me message me lero daga social media ku kon goro jen go bane je confirm te rame mo tiekan mada na wer no ngumutwok shaje las social media no jen shaja yen ka juba ku me kirma yadit national security men yan gaje kwale kwich go taradan le yen gaje kwaje so mi jira mi dong tie gaje ngwasmo bina bika work social media ko ba manda na to re wi juba ba ngach honorable Peter Lambot a former SPLM party secretary general pinkir ma yadit kwermedit so mete mi to gaje gor jen go ba ngach ne dial so they yen muto de yen chair kana mudong ngaj manana lero de kaje so chaja gwar ka social media la mudong cha ram cha yen national security so mi ngaj manan to gaje den bina wer gwa agenda na gora de nyaka yekel nyaka ne ko ken please okay bye bye